Sanibonani. Ithemba ukuthi niyaphila. Uyazi kumele sike sibu into lento ekuthiwa uthando ibaleke indlela eyisimanga makuziwe intweni zedlozi kakhulu. Ngane na ibalekile bokuyibuza uthi indaba uma wenza into zakho ufika ulungisa izinto uyilungise zilunga izinto uyibona ukuthi seyilungile uzizwe ukuthi hayi lenyoni isiphakeme usiyakwazi ukuhlola usiyakwazi ukubona izinto kodwa inkinga ifika bese kutheni uyibone futhi ukuthi usunayo inhlanhla khona inhlanhla inkinga manje sisekutheni into ongakhona ukuyenza ukuthi uvele ubuka ithithi lelotho nje idlozi likunezi inamba bese uyodlala lotho ushaya jackpot uyibuza uthi indaba kwenzeka lokho uyabona into ebalekile la idlozi uthando ukuthanda umsebenzi wakho wedlozi ngoba mawungawuthanda umsebenzi wakho wedlozi uzowenza ibusiness umsebenzi wedlozi uzowenza ibusiness ngoba ngeke usaneliseke idlozi mangabe ekhaya kungena abantu ababili ngosuku wena ngeke usaneliseka kulabantu ababili ngosuku ngoba wena usufuna imali usubona imali akusekho mayelana nokulapha abantu idlozi ke liyadinga ukuthi umuntu ebe nothando uma ngabe ezokwenza umsebenzi wakhe idlozi alukwazi ukukunikeza ilotho lisakubona ngaphakathi ukuthi uthando lwakho alikaneli engane liyakubona ukuthi lizothi lingakunikeza ilotho wena bese uyashintsha bese uyabakhohlwa abantu ukukhohlwa kulapha abantu ngani liyabona ukuthi lizothi imali selikunikeza i70 million wena ngeke usakwazi ukulapha umuntu ohamba ngenyawo ufike ekhala kwakho so lizokunikeza kanjani leyo nto ingakho ngithi kubalekile la emsebenzini wedlozi ukuthi ube nothando uma wenza lo msebenzi uwenze ngothando ungawenzi ngokuthi ufuna imali because ukulapha abantu into oyiphiwe akusiyone yakho the moment ulahla uthando lokulapha abantu ayisekho into esizoyenza awusuzowenza imali idlozi likushiya awusasebenzi ke lapho idlozi ngoba selihambile kubalekile ukuthi masamukele umsebenzi wedlozi singawamukeli ngeinhloso zokuthi mhlambe wena ingoba ufuna ukuhamba ngeformatic cha wamukele ngokuthi mina ngifuna ukulapha abantu bakamdala ngiyobonga idlozi elingipha kona ngosuku uma lingangiphanga lutho futhi lingiphanga ngosuku uma wenze njalo lizokuthanda idlozi liyokubona ukuthi uyalithanda ngelinye ilanga bese likuvulela kulezi indlela wena oyifunayo bese likhanyisela ingakho kukhona izinyanga ezindala ekudala zaqala ukusebenza abantu eseyindala impela zaqala ukusebenza abantu kodwa ezingena lutho abanye kuyenzeka yes kube uthola mhlambe wayengabelwe lo muntu uzoba notho kodwa kukhona abantu ababela ukuthi bebe na something kodwa abanganalutho namhlanje ngoba banalo uthando yonke into abayenzayo bayenza ngenhliziyo ukuthi bona bafuna lokho abakufunayo lubalekile ke abantu abamkhulu uthando la idlozi ukuthi ube nothando uma uzokwenza izinto zikamoya uma wenze kanjalo idlozi ngeke ulalo lambile uhlezi ngaso lesikhathi likuvulela izinto noma uthi uapply itender liyokuvulela idlozi ngoba uyalithanda ulithandile kakhulu so uma senza kanjalo abantu abakhohle uzolunga kakhulu awukho la bese sizokhala khona ngiyabonga